Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Saya atem ti pannakilangen mo iti asawam, tapno di nakapanawan. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Imbag ka pa, Maridina. Adda ka lang dito'y paraangan yung agtugtugaw. Kastalatibiyag amare. Agtugaw ka, naawanan obraam. Imbag ka pa, tanapintas ka latta. Masikasom latta, tagpapintas. Ay, kastalatibiyag ko nakmanan. Agpapintas tayo latta, uray narigat ti adda pa nagbiag. Imbag ka pa, taada pagpaparlor mo. Saan anas ka nga agpaparlor ka, tapno pumintas ka, mare? Tasyak, basitla pulbos, kan basitla lipstick, ayos daytan. Kan syempre, naskan mo ta kanayon ti panagdigos, tapno na dalos ti bagi. Ay, Wan gayam, nakalatiw ka man dito'y ayan ko, mare. kaya't kulati ada kasarsarita na, Mare. Ala, umunag ta nga ron dita balay, mare. Tag merienda ta, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ala, ag merienda ta, bayat ti panagsarsarita ta, mare. Agyamanak, Mare. Naanya ka diti parikot mo. Nilakay ko, Mare. Kas lang amin sanak nga ay ayateng. Ha? Ne, apay nga eh. Si kala ang tinangibagaak iti daytoy. Diyak kayat amaamuan ti sabali, kapot amabainak. Apay, anya ka di day tamare. Ibagamlat ta. Kandi ka agdanag, awan pang ibagbagaak asabali. Ay, diyak maawatan no ay ayatan nak at talaga nilakay ko no saan. Apay, sabalin ti pagturturugan na di tabalayaw? Ijay mo la silid mi Di na kan ar-arakupan? Ar-arakupon nakmat Anya nga ro ti parikot? Amo mare, agparikot ka no talaga adi na kan kayat nilakay mo nga arakupan. Kayat nasawan, adan sa bali a babae, itibiyag na. Awan mo't amok a babae nilakay ko. Day tala ang tatunggal balikas na kat masairak. Ha? Imbag ka pa'y. Awan pa kasasairam kan nilakay mo. Ay wun, husto ka mare. Narespeto nilakay ko kanya. Saan nga agibalikas iti pakasairak? No addaman na ilawan na nga insawang, kat nasairak, agkid daw adagos iti sore, kat agkan kan arakupan na kon. Iso aday ta, mapunas mo tan adagos ti pan nakasair ko. O, di agkaktumot tan Imbag ka pa'y nagsweet kayo gayam. Wun mare, rumbang mat ngamin nga da respeto kada kayo nga agasawa. Tanda ti panagayat kan pamatagday ta. Ni, ada ka madgaya man lakay. Nakichinda ka kaday ta ado ti awit mo. Aglisi ka man. Tanga. Ha? Amo nga dabit-bit ko. Sumanao ka pa lang. Sige, umunag ka lakay. Ala, manganta yon. Insigang ko, tay karnit baboy aginatang mo lakay. Nanang, ay na, naimas ti si Dan Un nga rot, naimas ti si Dan. Pwah! Apay lakay. Impugsong mo tan tinigop mo asabaw. Anyamot daytan. Anya dayto asidaan. Awan ramraman na. Talaga nga awan am-am mo matao. Ha? Awan pa'y ganas amangan mat. Ay, unay kan andoy. Imbagam asaan ko akaapgadan. Ita, kasta ti pa nagsasaom kanya. Awan kat am-am mo matao Awan pa'y paglaingam uray anya abanag. Awan lang nga ruden pipintasam. Awan pa'y linaon ta utak mo. Day, apay nga agsangsangit ka nga imbay dito'y balay anak kao. Nasa Iraq iti pa nagsasao ni Andoy. Nakasango dagiti anak mi a pinagsasawanak. Ay, una yan ti asawam. Iti pa imot sango ti panganan. Awan serserbik nga asawa na iti pa nagsasauna, nanang. Di mo pa'y laki panawan. Awan na sayat a pagbanagam no salbag mo ti asawam. Wun lakay,
Kasta ti ugali ni pare Andoy. Kanayon na asairan tirik na ni bakat na. Nay, apay ngay. Idi ka no pa'y lagaya makasta. Masaksakitan ka no ni Mare. Hay, no apay ngamin nga dadagiti kasta lalaki. Awan bibiyang da masayar ti asawa da. Naimbaglakit din ta saan ka akasta lakay. Nadungo kan amunak arauman nga asawam. Wan bakit? Tati asawa, ramen, saan kat akabilan? Ipatag kan irespeto. Tapno naragsak lata ti pagtaangan. Wan lakay. Mbay ang bakit? Tapadasak to akasarita ni pare Andoy. Barang denggan na ti balakad ko. Pare Andoy! Woo! Dumagas ka bay! Oh, pare Pindring. Umay ka pare. At daginatang ko nga arak. Daytay saan unay ang makabarteke. Ay, daarak mo, pare. Un pare. Ay, kato na. Ala, agtugaw tapay dito'y parangan mi pare. Ta ipaalak kan ni bagat ko ti arak. Ay, kato na. Bakit? Irwar mo man tay arak dita. Mangalak ka mo ti basaw. Mayat ngagpaiso pare. Sige lang pare. Ibuson talay ito'y may sa bote. Saan abali? Tas an unay ang makabartag. Lakay. Oh, ato yan ti pulutan nyo. Daytay inlutok itay daytoy. Agyaman bakit? Maalangarod lakay. Tay na kidya kusina. Tagluto akpa iti sa bali a pulutan nyo. Sige bakit? Ang alwadam ang mga numasugat iti kutsilyo tayo ma'am. Wan? Uwan, lakay. Sige, inakpay nga rod iti kusina. Ay na. Nag-sweet ka mata ni ti asawam, pare? Wan pare. Rumbang akasta ti panaglangan ti agasawa, pare. Mabuta nga ngamin ang mapukaw ko ti asawa ka. Tay kunada nga rudan. Saya atam ti panakilangan mo iti asawam, tapno di na ka panawan. Ha? Wan pare. Tati asawa tayo, mabambannog damat nga agtrabaho iti balay para kada tayo. Aglaba, agdalos, agidalimanag, aglutaw, ken mangaywan iti anak tayo. Kwa. Isu asyak pare. Dungdungwak ni bagat ko. No addaman na isawang ko ang nakasaktan tirik nana, agsuri ak adagos pare. Tama di, no addaym impanan na asakit tinakam. Kat no addamat madi ana isawang na kanyak, agsuri mat. Kasta ka di, pare. Wan pare. Naragsak kami kanibagat. Tas sweet kami, pare. Inaldaw ang mainlawak kan kuana no kasta, pare. Aya? Da kayo ngayon kan ni Mari Lilian, pare. Sweet kayo kadimat. Kwa, pare. No da kami kanibagat ko, pare. Ay, talaga nga iparik nami ti pamatag mi iti tunggal maysa. Isu ang naragsak ti pamilya mi, pare. Maawatan nga tani pare Andoy dagiti bagbagam kan kuana. Sapay kumaa. Naipagkit di tasaan na panawan ni Mari Lilian. Pampanunutan na siguro dagiti anak da. Di na kaya't adumakal dagiti anak da nga awan amada. No siya, di oray man awan ama ti pagtaengan. No kasmatlak ni pare Andoy. Di oray awanan asawak no kasta. Ay, imbaglaang tanasayaat ka nga asawa, lakay. Aywan bakit? Aramidag ti amin akabaalak. Tapno naragsak ti pamilyata. Andoy, umay ka manganon. Nakaluto akon. Hoy, Andoy, agriing ka ditahan. Nga ka talaga niya. Naiturog mo mat ngaminan. Panawanak man dito silid. Talaga nga awan amum a babae. Lakay. Kit kita man nakaturog da tao. Ngam ririingam pailaan. Talaga nga awan panunot mo. Siguro, idi agad adal ka. Pasig abagsak ti grado man niya. Awan nga min amum kat. Kasta kadilatan ti panagsarsaritam kanya Andoy. Ngam sige, awan na nyaman na. Sige, ituloy mo nga rodan ti maturog. Tamangan kami. Lilian! Tay balon ko! Di mo pa ilagay min sagana. Mabit lang, tay sagana. Nasapapay mo't ngamin. Awan ka tamo ma.
Abay, kaya't mo amaladawak iti trabaho, idinto ta agnumnumar kamat iti sweldo. Andoy. Nagbabawi ka ng asawa ken ka. Tawan amamom, surun kon. Day, adamat dakkel abag nga awit yo, Lilian. Wala nang. Pimanaw kami ni Jibalay. Dito'y kamin balay yung agnaut kadagiti anak ko. Nay, apay ngay, anyat na pasamak. Jakon maibturon ti panagsasao ni Andoy kanyak, nanang. Ay kataala, anya ngay nga raud. Kastala ti biyag ako nada. Saan nga amin abanag ket swerte ka. Malas ka iti asawa. Nanang, ay, nagmalasak nga agpaiso iti asawa. Naimbag pa'y ni Maridina. Taipat patagunay nila kay na. Pulo sa di nasaktan. Maala, bayamon anak ko. Kas iti nakunakon. Kas tala ti biyag. Ket no malas ka man iti asawa, okay laeng dayta. Tinapatag ita, saan mo abaybayan dagiti anak mo? Oo, nanang. Manggudak para kadagiti anak ko. Kumata ka man iti sardinas, balunak man. Day, sardinas man ang tibalunam, Andoy. Wala na, tawan nga rod nagluto. Ay, day takot nga men, ta pinaguram ni bakit mo. Anya ngay ita, di pimanaw dan nga agiina. Ha? Andoy, balakad ko lang matday to'y anya. Kanya data. Amok ti aramid mo iti asawam. Tana sa una day ta kanyak iti naminsan. Agsangsangit nga min iti naminsan nga may gimatang iti kape ken asukar. Agsangsangit. Awan asukar ken kapiyaw tanaibusan. Kat saan anak kagatang adagos, taimpalpas na pa'y dagiti lalabaan na. Ang pinagsasawam. Imbagam kano nga awan amam muna. Kan imbagam nga awan serbi na nga asawa. Sakat inuyaw mo pa'y. Asaan lang arun anapintas. Awan pa'y linaon ti utak na. Ha? Ang anya ka ita. Tapinanawan na ka ni bakit mo? Ha? Ti asawa, Andoy, naskan nga ipatag, asaan asaktan tirik nana. Mayat bagayam to'y inlukat mo nga istor mo dito'y paraangan anak ko. Wow, nanang. Kaya't kunday ti apagkwartaak taadda aklat ta dito'y balay. Kat maasikasok matlaang dagiti anak ko. Ay katwan Lilian, kita day ta sumungad. Ti asawam mo. Apay nga imay dito'y day ta tao. Ang mga noumay na kayo sukunan. Sorry bakit? Naamiris ko saan anasaya ti ugalikan ka. Saan anasaya at ti pannakilangan ko ken ka. Nasaya at mo ta nakaamiris kan. Ngam saan kami nga agsubli ija balay. Ngamin, aging gaita. Nasakit lat tatirik na. Pakawanin na ka din. Kat tagawid kayo kuman iti balay. Ay, saan kami nga agawid? Agyan kami lata dito balay dananang. No ikam iti sustento dagiti anak mo, nasaya at launay. Ngam no saan? At dalatakan ka dayta. Basta saan kami pa'y agsubli iti balay. Agyan kami dito'y balay dananang iti 2 atawon. Anya? Adakan ka no mga sawa kan iti sabali. Awanin bibiyang ko. Ha? Ala, uminom ta pa rin daw eh. Nakita ka lumabas di ta paraangan may. So ngay nayaban ka na. At to'y tibasong para eh. Saan ang makabartak day tang arak? Iso nga ayos laang nga ginom ta. Ne. Sige pare. Apay naliday ka. Saan na kaya't ni Lilian ti agawid pare? Ha? Agnaidda ka no iti 2 atawan iti balay dananang na. Anya? Ay, day tanti ibagbagakan ka pare. Kat kunana pa'y, ang mga sawa kanulatan, awan kano bibiyang na. Ay, awanan na pare.
Si dadaanan ang makisina kan kanibagat mo. Nagrigat gam ti agmay-may sa pare. Awan ti aglabay iti kawas, awan ti agluto iti balon nga trabaho. Ay, kasta talaga ti biyag, pare. Narigat ti agmay-may sa tawan ka andingay mo. Awan ka tulungam iti trabaho. Pare, No kumatadim nga ka iti balakad ko kan kaide, asaya atom ti panakilangan mo iti asawam, tapno di na kapanawan. Ay, di ka mat ngamin dimngag. Anya nga ita? Nauman ni bagat mo kan ka. wan nga rot pare. Ala, anusam ti kanayon ang mga ayaw kan kwa na pare. Katunggal agsweldo ka, mangtad ka iti sustento da. Tapno inot ang mapunas ti sakit tinakam ti asawam kan ka. Wan pare, kasta ti aramidak. Kat ita pare, kanayon mo alaglagipan. Anas kan anasaya at tipan na kilangan mo iti asawam, tapno di na ka panawan. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Saya atem ti panakilangan mo iti asawam, tapno di na ka panawan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon kas talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.